Dobrodošli u moj novi video. Znači ovo morate vidjeti šta se dogodilo. I jedan pa ne mogu pričati, jedan keks, ali uglavnom, znači igramo ovaj bandit mapa što je zašla 2 na 2. Evo ga. I ja i ovaj neki Z-graca, nemam pojma ko je taj. I znači, frajer je napustio game, ne znam iz kojeg razloga. On je ovaj tu lijevi, a ja sam ovaj tu desni. Samo su drugčije imena podstavljena na suprotne strane, ali uglavnom njegov dek je ovaj tu lijevi, moj ovaj tu desni. I sad tu nadate bitka ovo ono. I evo u ovom trenutku, znači on je izašao iz igrice, ne znam zašto, i ostavio me samog protiv njih dvoje da ja igram ovu mapu. Vidite tu lijevo da mu se uopće eliziri ne pune, to jest ove karte, jer je frajer otišao iz igrice i samo ovak stoji bez veze. Znači on je mene samog ostavio tu, evo ja slušao lijevo turet, a ja cijelo vrijeme igram protiv njih dvojice, vidite gore da se njima pune karte i stalno ih bacaju. A ja pokušavam svim snagama obraniti se, izdržati i pobijediti ovaj game. I eto, on je mene ostavio protiv dvojice i ostalo ću vam ostaviti da gledate šta je bilo. Evo, Graveyard mi baca protivnički ovaj. Tu su mi srušili turet. Ali igra se nastavlja. Evo sad se po 4 bandita stvara na svaku stranu. Inače, ovo mi je najdrža mapa od svih. Taj bandit challenge, ovaj event, zato kaj cijelo vrijeme se stvaraju na lijevu i desnu stranu i jako je uzbudljivo, jer je stalno akcija i moraš doslovno svake sekunde razmišljati šta da napraviš. Pa eto vidite. Znači oni mene cijelo vrijeme napadaju, znači ne daju mi mira, znači i lijevo i desno. Ja onak se tu branim sa svim mogućim silama. Evo, završava igra kao za 5 sekundi, ali ja bih rekao da ne. Zato što nastavljamo, idemo u produžetke. Evo još 2 minute, overtime. Znači ja cijelo vrijeme igram sam, ljudi moji, jel vi to vidite? Znači ja mislim da to niko ne može. Ali doslovno niko. Izdržite. Znači ja ne vjerujem vjerovat sam sebi da ovo radim. Nema predaje kod mene. Ja ako treba sam protiv svih ću igrat. Znači ja se nikad ne predajem. Pa ni u igrici, tako ni u životu pravom, ni u ničemu. Znači idem do kraja. Dokle ide. Kad ne ide, onda će ići opet, eto, tako krug. Nekako uvijek mora ići, nema nazad, samo naprijed. Evo, sad mi tu baca ovu divlju kozu, ali ona je nestala odmah. I još kaj je najjača stvar od svega, znači oni cijelo vrijeme imaju, pazite, spelove. Evo, pobjedio sam. Znači oni cijelo vrijeme imaju spelove, Fireball, Poison, ovo ono, ja nisam imao ni jedan spel, ja sam njih pobjedio, znači svaka mi čast. Ništa, hvala na gledanju i vidimo u sljedećem videu, pozdrav.